look how low it has. Going to the store, I'm gonna buy that spring mug, hopefully. That sounds like perfect day, yeah. Smo po dolgem cajtu bile na Raznal. Ja. Dobro jutro, jaz sem 2 uri pa pol preživela na računalniku, naredila par stvari, zmontirala par kratkih videov in drugih bolj dolgocajtnih stvari. Zdaj pa moram pospraviti, zato ker včeraj sem imela kuharski stream in sem dobro, po ta večjem sva pospravila, ampak tako v detajle pa nisma šla. Ker je bilo pozno na sprehod, sem mogla iti po streamu, tako da smo ob 11 hodila zun po naselju, da smo korake, oziroma da sem jaz nabrala korake, naredila 45-minutni sprehod v glavnem. In me je vse za danes počakalo, da se lotimo. Razmišljam, da je ne prej jedla, ampak ne, tako po eni strani bi reč kuhno prej pospravila, pa pol jedla, tako da mislim, da bom to naredila. Danes so na sporedu kozice, špageti, tako da bom pripravila peteršilj. Ker imam en čisto suh kruh tu, bom naredila kruhe knedle za zravno omake in mesa, ki sem včeraj na live streamu kuhala, tako da bom zdaj to namočila, pa pol začinila še s peteršilom, jajcem, moko in tako naprej. Their job 9 to 5 and getting drained. They settle for second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door. If I love
if I embrace every fall, learn to grow and keep myself tall. Would it hurt at all? I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me. Evo, vse je pripravljeno za kozice, sir, špageti, peteršilj, limona pa belo vino. Se mi zdi, da je to. Mislim, da to pomeni suho, tako da bo fajn za kuhanje. V pečico sem pa dala to kruhovo filo, pa sem jo kar zavila v folijo, da ne bo suha. In mogoče bom bolj na koncu malo odkrila, ne vem še, da bo za omako, tako da ja. Mi kar gre, no, zdaj pa mislim, da sem kar šla na ličet, pol pa bomo videli, kdaj Josh pride domov, da jaz to skuham, ker te kozice so hitro konc, edino špagete moram skuhati prej. Kavo si bom še naredila, pol pa se grem na ličet, ker imam danes v živo stream ob 2, ura je pa 12, tako da 2 uri še imam quizi, vse gre po planu. There is more waiting for me. Whoa. If I love you harder than I've ever done before, maybe looking up at a tree, I remember how it started. I was lost in a dream when the fire in my heart said an open rose. I've already found sunlight, the feeling grows, and anything sounds alright. I'm breaking loose, living in the moment in my own balloon. This year I'm going to start a new chapter. Ignore the tears and only write down the laughter. An open rose. I've already found sunlight, the feeling grows, and anything sounds alright. I'm breaking loose, living in the moment in my own balloon. Snakes in games. Petek večer, nekaj najboljšega, delati nič. Live stream je bil fajn, pol sem kuhala, pol sem pa spala, 20 minut ali 30. Pa imate čistneke z airfryerja. Pa gledamo Counter-Strike turnir. Haj, sobota je in danes sem na nek način fraj. Zdaj sem spala kar dolgo. In zdaj ne boste verjeli, gremo laufat. Zdaj sem pripravljena, jaz sem sama predlagala, ker Josh hodi laufat zdaj 3-krat na teden, ker ima aprila polmaraton in mora malo trenirati. Sem rekla, grem dan zraven, pa če bo moje dihanje čudno, bom pač hodila, ni panike, tako da po zelo dolgem cajtu grem na tek, pač laufat. Zaželite mi srečo. Evo, 3 kilometre sem odlaufala, 7 minut na kilometer, ni slabo za to, glede na to, da nisem laufala že od lani maja. Sem mislila, da je manj cajta, sem mislila, da je pol leta mogoče, ne, lani od maja nisem laufala, teda 3 kilometre je bilo čisto dosti. Tulipani bojo spet počasi, če gremo tja, ko so že pobrani. Mislim, so že, ampak
polje tulipanov in si jih lahko nabereš, en je 70 centov. Ful cute. Josh je že konc. Pa gremo v trgovino v kruh, pa jest brunch. Are you okay? It's hot as fuck. Glazed. This looks good. There's Berliner. Kak mini sushi. Vroče mi je, nimam kratkih hlač, tako da sem Joshove grdala. Brunch, kako lepo izgleda. Tu je solata z burrata, tu je v ostanki fete, te zmiksane jajce, pa klobasice, pa kruh, ki smo ga kupila, pa fake tulipani. That's kind of like perfect weekend day. Sleep long, I did. sunny weather. Going to the store, I'm gonna buy that spring mug, hopefully. That sounds like a perfect day, yeah. That yellow with flowers and €4, I would pay 10 for that. They're missing out. It's a steal. When do you guys have Mother's Day? I need to check. You don't know? This changes every year, I think. What? Every second Sunday in May it's Mother's Day. That's why it's changing. Evo, gremo zdaj narediti ene slike v ta vrt, ko imajo češnje, drevesa in cvetijo. Tako v 5 dneh so se čisto odprla. Da sem rekla, moram kako sliko narediti s to novo majico. Sploh vam nisem pokazala, kaj sem si jih kupila v H&M zadnjič, to majico. Je čisto moj stil, pa ful mi je všeč, kak je tu narejena, ker nimam takih še. Potem sem si pa še eno navadno kupila, taka pač bombažna, ne, nič posebnega, ampak ima take vzorce. Zdaj gremo kako sliko narediti, pol je pa nek, se reče, ko nek sejm, velikonočni sejm, po mojem, imajo kakve jajčke, zajčke, ne vem. Glej, kak cvetijo, mige. Sem že psihično pripravljena, da je ful ljudi, tako da je kar je, ne, se bomo že znajdli, pa najdli plat za sliko. Še moodboard sem naredila, da bo Josh vedel, kak slika. Kako pa ljudi. Glej, kak lepo. Pixies. That one is good, like look how low it has. Evo, slike smo naredila, mislim, da je uspelo, Josh je bil super. Zdaj gremo tja na oni velikonočni ne vem kaj. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want to glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning gowns. Would you follow me? Oh my god. Evo, smo nazaj v Mannheimu, da gremo v trgovino, ko je bila sam zaprta, tako da boš dobim šalčko, če bojo še imeli, ker sem še eno. This is cute. Mainz. Tako ful imajo stvari za ustvarjati, pa za dekor. Ful cute. Jaz bom umrla, ta šalca je prelepa. Čopiči, pa tako ta šalca je 4 €, pa čopiči so na 1 € pa še nekaj. Printe si lahko tudi vzameš. Veriga luč. How much is this? Can you see? Okay. Oh, what? Oh, cute. Sweet pea? What does that even mean? Duftwicke. I have no idea. Never heard this. This is so cute. This is store for me. What the?
Oh my god, it's a butterfly. Oh. Szracie. Začimbe imajo. Ok, ni panike, še jih imajo. To mava zdaj spila. Oh yeah, it's not that coffee. Coffee taste. Mačice, vijolice. Z Mineja, Mika s tem igrala. Camping cruise, piñatas, schnapps pong. I thought this is just small like beer pong, it's schnapps pong. Ful je preveč vseh cool stvari, se ne moreš mimo iti. Najdla sem traket za mojo bundo, če se spomnite. Cat. O, kaki mali plaši. Kaj je to? Stres ball. Cute friends. To je jedno cute friends. Boba tea. Baguette. Somebody touch my baguette. It's so cute. Bubble tea. Splashy. Cat. Tone. Oh my god, everything is too pretty. This is so pretty. Milijon trgovin. Miller Dam, pa še en dam. Tu je nekdo zadnjič z avtom nad zapelo in zbil ljudi. Zwei Döner zum Mitnehmen, bitte. Hähnchen, ja? Only store. Free. Yeah, for vacation. Hey, Barbie. Jaz rabim, da bom malo večja. Sneaker is good, yeah. Sneakers. German sneaker. Evo, zdaj pa domov. 17,000 korakov, mama. Ni čudno, da me noga boli. Ok, gremo še enkrat skozi vse, kar sem kupila. To bo darilna vrečka za Andrejo. Sam sem jo uporabila kot vrečo za nositi okolo, ni lepa iz one trgovine. To je bilo pol ena druga trgovina, pač, a imam dosti teh vrečk, ja, ampak je bila evro pa pol pa zajček, je pa tek se mi zdi, da je pomladna in poletna. Teda sem jo vzela. Pol imamo... Najprej smo tam še kombuči dve vzela, pač ena je bila ta mango, ena pa berry, to smo že spila. Potem sem vzela eno to voščilnico za Andrejo za rojstni dan, ki ga je imela. Ne vem, se spomnite, ampak ono bundo, ko sem si jo skupila, takrat ni bilo, tega trakca ni bilo v kapuci in je glih tak bil, tak širok, edino mogoče na koncu bi fajn bilo, če bi nekaj zašivala ali pa kaj čez dala, da bi se stisnala, ampak je glih tak in je črn, 3 metre dolg, to je trgovina. Nana. To je iz te trgovine. To. Še enega zajčka sem vzela. Taki lep. Cutie patootie. Potem sem vzela še en ta lesen avtek za Andrejnega otroka. Sestrine, grenes. To je iz te sestrine trgovine.
taka skandinavska in lejka lepa šalica, je taka lepa pastelno rumena barva z lepimi rožicami, koma čakam, da jo uporabim, to bom ziher nesla domov, ker rabim to šalico v svojem življenju. Pol te čopiče, mislim, da to sem vam tako že pokazala. Tak zun na polici je samo ena ta bila in me je bilo tak strah, da je ne bo več in pol na tej trgovini ugotovim, da jih je še polno, tak 10. No in tu imam te joggers hlače iz Primarka. Če se spomnite iz prejšnjih vlogov, sem enkrat te probala, ker v Sloveniji pa smo, ne bom. Pol sem ugotovila, da so v bistvu full fine. Pač take na komod so, izgledajo kot jeans, ampak so pač občutek je bolj trenerkast, pa take bolj casual, pa svetle sem se vzela, ker se mi zdi, da lep izgledajo kot črne, oziroma take sive so bile. To je to. Oh my god. Ne morem verjeti, kje smo, Mika. Ne morem verjeti, da sem nazaj s tabo. Kako smo se stiskali mi dve po noči, ali ti si bila vesela. Čisto taka razigrana je postala, pa stiskala že mano. Danes bom pa razpakirala vse na streamu, razno ne stvari, ko so šla v zmrzovalnik, sem jih dala na tak, da bom naredila koristno s koristnim, da bom imela live stream in razpakirala bom, ker že včeraj nisem streamala, ker je bila dolga pot, malo naporna. Po enih zjutraj sem prišla domov, tako da ja, nisem kaj snemala, ker sem bila paf, tudi zdaj bi nareč spačila, ampak ja, malo se bomo vlegle z Miko. Malo se bomo postiskali, že smo bile tako dolgo skup. Smo po dolgem cajtu bile narazni, ali? Ja. Prvič je bila brez risa na počitnicah, tako zares brez mene, ali? Ja. Sama si bila. Si moja. Ja, jaz sem te tudi gešala. Zelo. Zdaj bomo malo na kavči stiskali, ali? Evo, vse je razpakirano. Čisto vse, od vrečk do cot. Edino jutro bom prala. Glede, Mika. Jutro bom pradala, tako da vse je svoje mesto. Ful sem vesela, hkrati sem pa še live streamala. Tukaj imam pa nagrado zdaj. Beli kruh, frišno doma. Mama mi ga je zelo narezala. Maslo, pa jagodna marmelada. Prinesla sem si te male marmelade iz Nemčije, ko smo bili na branču, pa so ostale, pa sem jih vzela, pa v torbico dala in so glih prav, ko so take mini, da ker jaz to jem enkrat na 100 let, da ne odprem celi glaš, pa pol gre v nič in se prav veselim, to je meni sladica. Zdaj pa na kavč z Miko, tak je, ne more se od mene ločiti. Ponavadi sem, v določenih trenutkih na mojem, pač spi na mojih nogah, ali pa da se mi usede na krilo. Zdaj je pa tam pri mizi, ni mogla čakati in se usedla na mene, tako da gremo že na kavč, Mika. Pa se bomo sam stiskale, pa gledale moj YouTube ali pa neki. In jutro pa pol veselo na delo, vlog zmontirati. Ne vem, kaj me je tako iztiral, verže to, ko potujem sem pa tja, mislim, se je logično, ne. Ful sem vesela, da sem tu, ne znam povedati, ker pač sem itak rada tukaj doma, pa z Miko sem, pač mislim, vse je cool, samo nazaj se spraviti v to. Ne vem, tako zmatrana sem brez volje, je pa tudi, da sem tako 4 dni pred menstruacijo, tako da je možno, da je to. Zdaj sem šla pa po en paket, ki me je čakal paket tomatov in je bil sam naslov, pač ime ceste, brez številke. In jaz dam to v GPS in me pele in sem sred nekega polja. Jaz sem to ni to. In sem šla na GLS, ko je oni AI, ko se lahko pogovarja z njim in mi da isti odgovor, tako da pol pa vidim, da piše parkirišče in pol ulica. In sem verjetno samo eno parkirišče na tej ulici, ne? In seveda je bilo in sem našla paket tomat. Mika, si ti stiskaš s telefonom, si pogrešala tvoje YouTube gledalce, Ti zvezdica moja. No, skozi me zasleduje. Ne gre spat, če meni se ne usedem to. Če stojim sred stanovanja, bo ona sedela zraven mene. Mislim, da je to znak, da si me pogrešala, V glavnem, najdla sem paket in kaj to je. Naročila sem si ene take črne široke hlače, ko so bolj take flowy, ne jeans ali pa karkoli, iz cunje. Ne vem, če sem si že kdaj kaj naročila iz cunje, iskreno. Mislim, da ne, iz Beloved ponavadi. So pa univerzalna velikost, tako da ne vem, da mi ne bo prav.
tukaj je še feta, ker sem še šla v trgovino. A ja, pa hkrati sem seveda naredila moj sprehod, ker sem pač mogla ful stran iti v ta paket, ker sem zasrala. 7000 korakov, tako da prijetno s koristnim. Oh, hey beauty, oh, stop it! Cute. Sem pa uporabila eno kodo od ene influencerke, tako da sem dobila 20% popusta. Če rabi kdo 11% popusta, Cunja Team 11. To imate? Upam, da mi bo pravno, res jih ne bi rada nazaj nastavila. Zgleda do široke, zdaj vprašanje, a mi bojo predolge in če mi bojo paso premale. Mislim premale, prevelike, ker so univerzalne again. Pač take so floji, da lahko malo tudi elegantno zgledajo, pa da niso oprijete, mislim, da niso jeans. Si vesela? A bo šla lahko not? Ja, težka bo. Samo mimo si lahko šla, pridi. Ful so široke, kar mi je všeč, ker so flowi, ampak kot vidite predolge, tako vse te široke hlače. Zdaj, edino, če bi se jih fulgar potegnila, kar pa mi je previsoko. Pa še vedno dobro, če bi zdaj imela čevlje, ker ok, bi bilo cool, ampak ja, ful so široke, ampak res take flowe, skoro malo kot obleka zgleda, oziroma kot krilo in se mi zdi, da so take dobre basic hlače, edino material, pač bi sigurno rajš kak bolj bombaž ali pa viskoza, tako vse, kar sem provala, nič mi ni bilo prav, v Nemčiji sem ful stvari provala, tako da jaz mislim, da bom to obdržala. Pa itak imam še ene hlače, ko bi bilo treba skrajšati, pa upam, da mi bo jih mama skrajšala. Naslednjič, ko grem domov, jih bom nesla, tako da te ne bi smele biti tako problematične, ker niso raztegljive, material je tak tanek, da zdaj, če imela pete, ok, ampak ja, zdaj se pa spotikam. Zdaj tudi rob do zavila, si jih malo bolj kar potegnila, ne malo boljš. Čekaj, da si dam krokse, ki jih imam. Sem čisto iskrena, zdaj, da bi zaradi dolžine nazaj pošiljala, se mi ful ne da, ampak ja, to, da imam zavihano, pa da imam krokse, ko so bolj široke, je cool. Jaz sem pripravljena na livestream. Mika je nekaj jamrala, pa sem je zdaj posadila na stol, tako da obe sedimo na tem stolu. Meni je zelo udobno. Pridna počasi. Ti moja. Pa se zelo mene bi tak. Ja. Ignorirate, kako izgledam, ker izgledam glih tako se počutim. Poleg tega imam narobe polorger, ker sem si po noči pač menjala stvari, ker sem tako švicala in sem si ga narobe v temi grdala. V glavnem, slabo mi je, še vedno vročina je padla, ampak je še vedno malo tako, jo še imam, ampak ne ono 38, tak 37 neki, ampak glih to, da sem čisto slabotna, da prav težko stojim. Ampak moram nekaj pojesti, ker nisem jedla že ful cajta. Včeraj nazadnje sem jedla korenček pa humus, kar je bilo ful malo, in pa še to je bilo nekako kur nazaj. V glavnem, edina stvar, ko pomislim, da bi jo jedla pa da nem bruhala, je banana. In sem si naročila iz Volta banane. Eno sem si že odprla, nisem jedla, da je 800 gramov banan, sem 4 banane, ampak sej mislim, da bo cool, ne rabim več. In granola, sicer ni glih všeč, da ima sadje not, ampak bo za preživeti. Pol sem si naročila grški jogurt, to troje je edino, kar se mi zdi, da ne bruhala, če mi jedla, pa prepečen sem se vzela, pol sem si pa vzela še en sir, pa mleko, zato ker pač sem mogla 12 € naročiti, ker je minimalno naročiti 12 €. Najprej banano predla, pa bomo pa naprej videli.
is the brother-in-law? Freaking thick fuck. Chapter. Naličila sem se, oblekla sem se, ker moram nekaj posneti, mislim. Bi tudi kak dan prej posnela, sem, ja, nisem vedela, da bom bolana, v glavnem. Stream je odpovedan, upam, da jutri že nazaj, da bi lahko streamala, pol bom pa namesto danes v soboto kuhala, ker danes bi mogla kuhati, v glavnem je. Dajmo. Ok, ura je 7 skoraj, jaz sem celo imela stream. Cote obesla, posodo, v glavnem želodec me ne boli oziroma mi ni slabo. Zdaj bom prvič probala jesti nekaj slanega in to juho, chicken pa pripečen. Tako da gurmanska večerja bo, pa bomo videli, kaj bo v redu. Jo, Miko, špali smo veliko. Ne boste verjeli, kaj gledam. Twilight. Jaz sem bila prvi letnik srednje, ko je to vam prišlo in sem ga gledala vsak dan, ko sem prišla iz šole, ne vem koliko cajta, po moje par tednov. In se ga gledam po ne vem kolikih letih. Vem, da mi je bil po moje smešen zdaj, ampak takrat sem bila obsedena. Missing someone